dia ye di echire akoma so de bia no onyamayen e da ni mu adeja woni bibia ti wamra yamwa Jesus Christ dimo amen. Apostle Etwa was so send so mami Dura Plus at the pipes papa and Abejaso cry as and we see Diana a drusa obey plumbing works a Dura Plus water tank papa water tank and also free Dura Plus. Where Dura Plus goes water flow, Erata Motors for the best car batteries and oil. And our driver for Omo Huraso. Oma Nanka Kane, Wamo Cars, Jawama Quentin Fee. And they speed made batteries at Daroma. Sao how need every woman so. And to whoop oil, the car engine, and our battery, there's who car swap. Speed made batteries. Erata Motors, Diabetes. Latest from your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? Afi Agbeve Herbal Center. Mayaresa efi mekwa na roma akwa abwacho ayi Adom atenase sanso enana sampo fagye enso so atenase aka Mr. Odo ono so atenase na oji etwa mu na me share campaign bi ase fix Anyafa milk traffic and street lights now me share na oji etwa mu. Na reports a free horn buy, Kofa no am to train komo, one more take sa kwan so, one more fast with the beer. Any nipper afemu, ashre woman kwa, one did them a pre more dimpa sa kwan so. It's as a dear sa kwan so tum. We be chamwa unhunu. Better than the pow. Na nipa the senin or da 119. Last week, Yabaka, many one Maxwell, one in a Juma, a war farmer kwa at your train como. Jordan woman in a train command on what I say. Kwasia Dano and run now what you pepper, you may have free meeting. Ba Nanim and a car bow will be Sabi, it was for many more dancing at tin mumienu. And no kwasie, anapa, a kwasia quine so. Anapa de na maker. And run apa. Cause me no we free her a pam. Quine so me tina me am she me and you mere ade sa ya kwanu so ye tum na akwanshafo fra sensi. Jim FM. Na akwanshafo fra sensi anya u free ban ya ekwa blekuma junction. Kwanu so asem na making. Eti anura nkwa na kwanhia mienu na nura esi kwan so neti wei aso anyu obi adwuma asa beto anim na efrem penifo ne no mo kasa na so mo tete wo mo hugu ye so mama ne eboni echa wano de kwan so anu wote wano de ma ne ebo di kan Jordan de brain na obeka me sa homa no so e ja akwaba meju so CJ oye eyen so e sada nya boko sa enya boko metwase enya boko enu a wo mama ne anapa no nye di kan si akwanhye di kan si anapa no ubebo yemu ansa na ne esi anwumre no so a eno wo de humfoni mienu ni nyina humfoni dwane mo Facebook Adom 106.3 FM Facebook na kwahwe mfoni no ne di kan esi anapa no na ne to so mienu anwumre no ni nyina mfoni ye de gu Facebook to see anapa YouTube Adom 106.3 FM etambo yamane CJ medase papa menchia watiefo na enra asemesi ye ne na tese enwanwa efise accident makoma akofo enesi enra kwasie ya me no kasai efise moto ekowi achie kwa de na moto ni moto na ekodi ahiemu a tese enipa prepra ye enya asam keswa kra na anopa ne de na ye sprinter car bi na basket we bi na etimi ahiemu a tese na tese eden na enipa be se de wo ho na wo prepra ye
na ye de so ama empanifo anim say aso farmer ke yanka enkrafo ho ana esan say ye de asem ye to mani mafiri emprem bebre na so wontimi ewu de wo pesa wo yema farmer junction for enti me wo nipa bebre wa hanum say ya me no mo bedi nkomo fa de si ye no say asem ni si ye de na adawafo ne wona atemamufo bi e wo farmer junction na asem ni si wo manim pe a obetumi ehu de course support ansana Adom FM kwaye nso ye bepie so enti mo watahiru ha me ne betwetwe nkomo na wono so de course support ewo family dance henra anopa atuga tahiru mo akaba eba Adom FM na tahiru henra accident de bi enim accident ti ewo farmer cafe na henra so edie na esi obetumi aboye mu kakra mpacho henra be no numu hono mo edi ba no ntia no na a friend say Toyota Yaris no free Ablekuma obe crosso edi na nya kire last stop on na friend say Spinta Pijo on so free the NIC obe sia kwa Ablekuma na we no owuram say no instead of say light ni nya adwuma nti no we ni ba we no so ba wo mo anya abotra mo na Pijo no edi be friend say Yaris no ma na nim sa 10 years ema na nita ko di na chi na we nu hu ye omo tonton enema wo kwan no ho no odi na ni fesi anko odi ko wura so bi a wo kwan ni chan no na nyame nchaade o pin pavement no ena choko na gina ye ema motofo bi o mo gina kwan ho na ka bi mu kra mo mu prepare a mo gani efi ho no mo enu enkosi ho no mo anche gina no ho a na ehu se ba ko so on so cross the same problem na on so fi ho no na esen ba na on so de ba bo mu ta na omo twitwi omo nyina ere de koye ye gina wa anche eni na ahibia o na moto so e dia crash e wo ya nimu ho no ma a chese nra nipa omo prepare for accident e wo family junction hanu na nya de 20 years rempanimfo pa we nya abufuo kwan so ye rempanimfo omo behwe omo me light ni mai enye sa emranti a ye wo hanu mo e be kan agina bo demonstration a ye be ye wo hanu mo no enya de ketwa de ye mpese sa be bantie sre omo Mumeshe, no musiete light in my DJ na chese wasumwa na echa wotemenka videos are what they sending ye ni Facebook sesi a me hu sa brantie bi da fam em se we pra was a jeans blue black bisa e na wada hono mo a me hu sa ne nine ne kotodwe ha sei ne moja firi hono mo eba eno ya kwanhia ne mu de we hia eno ye de esi awia no enu ye de esi awia no awia 207 de no na ma mutimi twaka no kwa no mayi nipa no ei se awia de le se je se ye twaka che e kire na post for ba ya osimi beba omodin ayi kofo ndo mo ko hospital e je se nya sam ketwa CJ na asem ni fi ya na enya tahiru nkwa na wa no obedo so wa ha eti obedo so no so hu ye no pese ono so ebo ye nchiremu na etiefo so ese obedo mo afa baba Adom FM obedo no accident ye si ye say na won so si hu no na ehefu ndua de na ehefu say da ohwe car nyensa say de si crash ya enam traffic light ni ti e crash ya na car ne say de aye na nipa kaka emu na yentumi yi no yentumi twitwa car na yenyi na nipa ne shebe no teme ya amati de ekoso ha na ya tete esan say pani bi wuru ha di omo kata ho ti nyamu hwe na mo ma meboa yen esan say de ekoso nipa ewuo ne nipa aya pachi gudem wo kwa wi so e serious je tremo a umomode na ma mehwe mayen yen twema bibi kese ensi a Ghana be kwa ahunhia ma nsa na omo aba ba bi se we nya de bia omo ma na meboa yen na yen so yen koyenim na chefe de ekoso no no be se mfie mi ense ni a farm junction wo mo traffic light say ye dia empanifo nya ho hwe prisa 2017 no da bia the accident koso a se obi empra na nipa ewu de ekoso no no CJ echa mi hu sprinter ena mi hu taxi ansa ma yare so no enu nya akwanhia anapa no but what say we abranti ya oda fami mintimi hu say serious na edi twan trouser no ana car no no be say wo mo atwitwa car no ansa no matimi ayi nipa o mapra no afrim echa sana video ni kire na car no jise de wa car na si aye na nipa na ko hyem no jise car no ansa na yetimi ayi nipa no the speed na sprinter na de ba na anu edi so muntimi enyine dia jise twa no mutwitwa enti no twitwa no mutwitwa car no e de ayi nipa na afrim but the weekend ya ye din komo ne ade yi wonhunu se kane anu abona ni kura 5 minutes impo DJ kane anu de free ukuada ye sa si a ye bo ho dawro kane anu mo na ni kura ba fu sei
kanea no mo nani every ablekuma junction na say e banyard e dey ba traffic light wo ya makoma 9 emu mi ensape e na ye adwuma ba ko wa wo si junction e na ba ko anya e na ba ko so banyard de no pa ho a de aka wa ha nyina ko si ablekuma ka evde e bie no wa ye adwuma me ama se da fa so no so akan anwumre bia me pon na me ba me hwepa family junction ha be 3 years ni bi enye adwuma ha so na de bi accident no fa kase na but abranche ya we prada famu a moja pram ni matimi identify no hwan ofri he not car bin no what car ni mu bi what sprinter car ni mu bi okay aba sa no mo de no for hospital yen se da nyante yen fa de akoso akosie ho de se ebegu so de akira hwe de ekokosi Why? Ejira so mami na etiefon joining me on Facebook. Adom 106.3 FM on Facebook. Na kwahwe car. Sani car no aye. Kwan no aso, kwan a yeguso ka ho asem no a anya ablekuma junction. Kwan no a. Eno oba amane say traffic lights e kwan no so. Eye 9. E makoma 9 at different spots. Enso ye ka say baako emiensa pe na ye adwuma. Uyi ne ewo banyard. Na fei uyinia ewo hifambio echa uyinia ewo Odogono secondary school ho ansana ne ewo ayi friends Palestine ho no mu ifiwa na ka nyina anya adwuma nkani aka nyina anya adwuma Auntie Grace eti say Adom 106. Auntie Grace, wo ni wa twetwe nkomo pen. Wo te kwan, wo te important mu ha. Na asamo ya no gusu aye ka na wo twe twa mu. Ena enu anko akwanhia mako enan 4. Ena asi kwan no so. Auntie Grace. Asem. Yes, I dey me hu na me kam. Because ya be any accident no. Dey na serious. That car kitwe ya na omu twitwe ya no omu ntimi twitwe not bad time family man and a team obi na ire na nemma car ni yes and omu nyina free better pavement ni omu better car kwan ni so nyame nko a se car bia ma ka yenti asempa ebe hu na hwem na nko omu nyina ko just like that because of one traffic light 3 years ni aden Ghana for penny for Aden. Oko ka no mo titi o mhungu so. O frɛ police ana police titi ni hungu so. O frɛ penny bi ana penny ni titi ni hungu so. O ka kyerɛ penny pa na titi ni hungu. Asa o de o nye nipa. Na ka penny bi be fa so na ne ka e dan a. Kom be ya mai. Enumre na pan ebi ma sense. An accident 4 nkwan na si kwan ni. 4 final junction aden one day lion obesun one day mbe huna lion esu obesun mama because e funu yen a ne ebeye no one day omo ba sorry na ye shit ties wo ho ka bia anko ka bia ma pesa na omo pe a ye be ya ma because say Ghana ha ni bibi ba na say wan fa takashi amfam a yenye ma nti e wo say di takashi pa na e di afam one day na omo be sorry na ties ye hye wo kwan ni su nyina ni ye hwe so obi be ko a obi be ba ya ye ready pa because o ma dream say omo nye ma yen yes so omo nye ma yen ya ye so say e be fa ye ho adwen nti omo si ye bibi a hwe na omo ansoma soldiers and police ama honum because you are ready. I think it's a question na emu dia ni si wo anim. Me no near obatan ne ba no efri car ni mu to form no. Papa ne nan na omuntimi eno esi o mani me na second one about 7:30 or 7. Ni nyina na me wo because me te kwan ni so pay. Nti enya twe ubohu se obi dia bum. Na a driver for so someone told me when who say we traffic lights are say into was me to me mommy young coco obia person so do fie ntemu so yeah then you minim bon kwala na ya accident nka nra family man of 4
ono ne ba ne ire ene ne akwala baako na ze no anya me amfafi anka nipa nan no wo nyina nipa nan ko mu nyina na papa ne nan mo busen a chese ontimi kra ade yes nyina ye wa has na ya kan yes say some ameye within this week ya mama meye traffic light na omo beti yenka omo be sorry na not yes shit ties no mo suma soldiers no mo mra meboro ye Grace mama na wase yo mama na wase Grace amene ne kasa de wono wote kwan no so ena mene no atwetwe enkomo no echa wo ho no apa CJ eti anapai bia akwajia ni si ye no woma no moto ade wo ho ma san be abehedwa ana ehunti woma ma ene de ehodi ene moto fokra nka mo pake pake ofai ho efe nipa de ehadi mu se moto kra jina aba ko pe ene jan so ka enka ne ka be na ko ba pake kwan hu bebre mo de fe nipa ene de oba hadi omo na o ma seja ho aka ne de ko wura ta so ni musu so wura no ombie hadi ene de se aha boto de ko ba omo e wa hadi o ma boto pa o ma boto ma me kan ko kra de enu anaka accident this sa no na ni kunu timu bi ade se ni kunu nan epra wo se ne bo punti wo ne me kra enkasa o so wakasa wo ho wo ben kasa se mpesa me ne kasa ma me ne kasa ma me ne kasa o so ne me kasa ada na won kasa the person who can work out. Number the phone say. If the phone say they be a company who say. Let's say ya papa ya bre. Adai. Ya bre. Muba ya munya ka mundai. DJ na te wa kuma. Watu wakata wa bre. Wa bre wo. Oye. Acha mama na wase ne fancy ya. Oh DJ. Yeah. Nya pesi ehunu kwan no so ne ebehu. Ne esi eno ne podi nya ne pesi ehu. Nye pese ye hu ansana ye betu anamo a na ya act responsibly a ya tusa anamo no ye behunu dabi na ka ya boka millions of dollars eye kwan quota eye home and ya ka hu nyina covet ne gates ne ade nyina ye nan kania ye de besi kwan no so ama ade sa kwan no so ya jojo no eno so ni se ye pa ho chewo I say pound chow. Entire Mbia highways for Dwamunim. Anano mene a PR for National Road Safety for Kasa. Wasami bo say by Wednesday at Kra Yawada. And I've taken his word for it. Samuel Fakwasiamu Akwanta, Minister of Roads and Highways Otia. Wafa, Wadaruma. Waman for no many abre. Minsu so meti many abre. Esa se we campaigner until some who san kania wo kwan so nyina e adwuma no minja nto ho na den yabra ni adwuma ya de sheni pada saninsa no aya ne troka ko frame si so amrana ejan ko meka sabi wo meka sabi nyansasam enkyere wo manfo a utumo san adwuma no clearly MC Adom Nsem Adom Nsem Ekwia See Boko Adom odi achaye na wotwe foforo na chese yede asim no ntine chese baby odi enam no eye na sije unim sa dwuma yi a wafa ato ho sue no ebra so se wo se yede eniema nyina be kokwa no so na yakwa akohwe ya twa video ni esasa ye guso ye MC na nkasa de ese wono ano mutie ne nkasa ya the last time odeba ya upusu no enyeye minim ne wo kasa National Road Safety panina tu ahene ka kire wo etu ahene se o ma wap to say ose ya woda no mbede won money contractor ne highways fo nyina course stretch ne so enti ya woda ne ye ni omo na eko ye ni omo na eko ya woda no
because ye kwa asese ye kwa yeden ye kwa de unim N1 yi omuwie sa N1 we no minim kwan ye fa so ma contract ye ma contract wo mayimu N1 is ye wie ye no baby a ye hye ye se ha ye be ye overhead bridge wo ha say foot bridge wo ha say ye wie na no akam ene no accident ni niema esi wo so sa wo fa La Paz ho no mo a La Paz o baby a Las Palmas we no say wo hwe the original plan and penimfo so mo ye ya nanka sa baby ani petwam pa no eho eye baby o mo hye da ye say ye be ye foot bridge wo ha say esu ewie du no omo agi compensation ya na nke wo say na kwan no wo mo nya no duakaraji na foot bridge wo ma kwanhia no kura me kan say achacha bi akwanhia si ho e ma bridge no nyina kukurum nipa kura hwere wo mo nkwa ni evise sije nipa dodo na ho no mo twam ewi ase no ne ekosi ye ne say nipa ya ma won compensation say munyiyi mu ne mama dan kura ye ebu ne ye dia ye project e wose ye no ye say ya san redesign yo say ya san ye ne ma foforo enti foot bridge no ya kwa akoye ne baabi foforo ama nipa etwam wo ho maka ebo won eno no ye one circle ha say ya interchange circle ye o ma ye ntwahu ye o ma ye de ama traffic easy wo ho no kakrai no sa wo hwe gates ne niema e wo so mo ye ho ho so engineer ne CJ engineer no ye adwuma no mene ne twetwe nkomo ne o ka kire me e se ensuo to a se ye de how ball manfo so me bi sa na o ka kire me say my dear contract na o mo de ma me no o mo ka asem nyi kwan o ma anka gata asem ana me bi sa say na kwan na ye yi no a ye nim se gata ni ho no mo a ne ye ni nyina be ye nhwebu ada no say na no nka madwuma ho. So just imagine yama contract say yenye adwuma no enwo aka de ne be ma adwuma na di mu no etoda na ye gani mu speed run say wose ye kwan ya ye ka so asem no wo ye kwan ni wi a ye bo aka de even road signs road markings obi ba ye kwan ya wi na we just signs no road markings say wose be si bibia say ni ho wo de no to nchane a enkane a wose be street ni mu na ye so nyenkani akeke ni ye so ka ho traffic light na ma ni ka be ku nipa ama ne ye hu ye hu enti niema nketinketi bi wo honomo na wo ye MC assemblyman ni woni e won potem wonom no ye nyina ye nim say ye highways fo adwuma se ne na no MC be ka che ye no but wo ne wo area wo sa wo di wani di akire we say ade ne sei na ekọ na wo ye bisawo na wo be su kire yen wo so ba be su akire yen a CJ kwa be so na say MC ne de okay moni din biom nana yadu boko nyame adom adepa bi asache nti ye beda twedi ampo nyankopon ba ya so ti hodin metena hodin because edumre bia na ensem no ya mo ya so makonim eniema nkete bia ye hu bia ebe ye nso ye betimi amani padasani ahwere ne nkwa odwen ho ahonte ase he traffic be be chi ewo from Achimota old station ediba besi new plan on eye ekwan mfimfim baby kakra bi na tu apart from traffic light na wona bi be cars na gina ekwan mfimfim baby kakra bi na tu bank bi wo ho ADB on Zenith bank so wo ho nanim ho no a ho na kakra na tu bi wo ho kakra no atutu no ye kasi ye ho adwuma any 20 minutes na so ko fast baba ye betumi di bitumi ni bibi kakra bi agusu na ye smooth na cars na timi akono ani ma bi wo no ma dwen wa won ti ase hwe ore ma mentwaso ba unim nana ni CJ ebra so say wo say Ghana for nipa se kakra wo nsem a obi ye bold and sue say ye government no say ye contractor because omo a enura ka ebubu omo nan wo papa no a ka ebubu ne nan na yire bu afu say men kasa makasa abre ye wo state na dwuma e wo say omo ye de boy ye ho ban as citizens ana me so me ye Ghana ni me so me wo me de e wo say me ye me wo se me ntua to matua to eni emutwe atwan so wakatua basiye wakatua ba hweto ayete yete ni se wam say ye mawu sika awogie na wuhu ne yate afiri mu say yetas ye no ma yete from source yi de wo doje enye omo etwan de ani we nu kra de to do omo doje sa atwo no ne sa e wo sabode ye ne sesebo ye
enti se mimi kofa kwan no so na kai bo mi sei na ya ade bi na wo se ba kwan no so na ama yensi wo mo yenhyase ni yensi sa Yefa delegate ma men ko Kofi aje ho wojina budumbrem Kofi so aba Kofi aba wojina budumbrem Kofi akwaba Sija me joso ya tese budumbrem fimfini mantem BBS ho no so akwaya rehosem but me saka me bebo yemu deport na esi Kofi aje Sije ni nyina ne se aneda ana nana no hemfo mo wo gomwa asempo traditional council na bi dikro ogomwa budumbrem na kojo isel autosumelo na onne mpeni foto anamo eba campo no eba ho for inspection na inspection mu na so hwe de ekoso campo nye de dikani police fomelo yagbo mutuo awiagede emomu ye no ati ni bebe na ekunku omo a egeze ni be wu no enya de a didi agro be na otwumelu so Nigeria ni abrante baako eno so ni police fo nya nkanta mluka no kuta sekan adi nam krom ama no so etuo kasa no amu eni so no dan so enya ne ntesa ni nipa mienu ana no so omoto ana no wansedo odikro awo no na wo goma budumbura na kodesa ana woni ntantwo fo twetwe nkomo de tu anim na ne nya ne se eno ewu e baaye no eyemrante akwakuo mienu ana atete sise omo ye alatafo na hano oba hasia ebeka kase Ghana hano alatafo headquarters hasi because omu guwa pap aya budumbrem ho no budumbrem wano o hano ena say refugee camp ni ntino e tan bi ati ni pe na 50-50 fo ni nyina manfra fo no hano bia Burkina fo wa Liberia fo wa Niger fo wa Mali fo wa Benin fo wa but Burkina fo bia wa habi alatafo no guwa mo ahwe adwumadi omu di ni so na eno ena ko fa sa amenti mo ase ba na ya hwe mu kwa o de na ntokwa ne ba ne ye hwemu kakra so ye de wura susu tese occultism for Kofi answer na obeto aso aboyemu ne ekofa ntokwa ne ba ye no join me on Facebook Adom 106.3 FM on Facebook na obehunu eja ya hye matum say edan mu ne ma de ni nyina ahye dwere be na fe infoni ahodo a eka ho na Kofi emoyemu ne ekofa ntokwa ne ba Kofi aje Sije video no ye drinking sport baako even Rainbow Arena na ahye dwere be sa no even Rainbow Arena eno na ahye no na de nam so ma ahye na me ba hoyi na wo mo chesa ha no se nyoma mu dwumadi omu di na nam se omu nkuta dwumasa bebre na nkuta dwuma pa bi a wode ba enti omu so dwumadi omu di a internet fraud sakawa ana se Brazil asa fan cyber crime eno no mo de na won san kan na tije tamane ko school ni de ye twele to koma bro fi ade omo de ba New Testament Bible na ni omo di bia kan o ma de ne de wura sunsun tete omo de ansana e bia o client ne bit mi asna ni sika fura broche be ba no aje se wo de ne fa ba bi ana se wo de wura sunsun wura sumamu na work na ansana o de sika na ba na de omo ye ne se komienu tete occultism komienu omutu se omu nyina ye koi dwumadi omu dini se bia wo si je wo client na wo benya ne se hwe na se sika wono otumi work ya no anya o client no password ni address na be wa working spiritually the ones that wa client no on ma biem na be no me chat the one na sika no abeda ma account mu enti eno na mo je hwe last week abanto wu ya hwemu kakra je obi client na okoje ya odumi hweke be 1 million Ghana cedis na nyi sika petwa tete o chi sika ni bi komu enti eno working spiritual ones abanto be wu na yire ka se abanto ni tija abonte na o ka se obi person okumi somebody want to kill me somebody want to kill me but who the panel like spiritually no na working na ekoso sunsun from na eno ana da no nena nka de be chen no a fe bi Golden Gate sa ekuo mienu a ye ka se omodwane okoto yi ekosi aya emu no ba kwa kwaje ba kwa client ana ko fa ntokwa ba ya omozo mo ntokwa ne ba de omode Kofi Golden Gate ni ye hotel a ewo budumbrem kwan so watra Liberia camp no ewo ho eyesa hotel no a junction no so a junction so a ana ntokwa no ekosi ye ntokwa no ekosi ye no ana we go ga ne kam no otwen sika no we atwe scissors ene omo je so mo ye display ba
na na kyerɛ sɛ wi akyɛ nnipa mmienu baako wuo hɔ ɛna ɔmo kyerɛ sɛ baako nso bɛwu wɔ camp no mu na nhwɛmu kakra so akyerɛ sɛ aberanteɛ baako deɛ ɔda Cape Coast Teaching Hospital a sisi a no ɔwɔ emergency department ne nyinaa ne sɛ ɔno nso ɔmo de sekan ne afasoɔ ɛwɔwɔ no a yɛne Nigeriafoɔ association ɔmo chairman wa almsey Emmanuel Azubike ɔkyerɛ sɛ aberanteɛ no da so wɔ Cape Coast mfitiaseɛ no ɔmo de kan rahyɛ no ɛde ne kɔ Winneba Trauma and Specialist Hospital but na ɔmo ntumi tumi twa sɛ ɔmo de ne kɔ pim ɛwɔ Cape Coast nti ɛno mu no a ɔmo de kɔ baeɛ no ɛna aberanteɛ yi a yɛakɔhye ne drinking spot no ɔmo kyerɛ sɛ ɔno saa aberanteɛ ɔno ne nkurɔfoɔ anaasɛ ɔno no occultism group no ɛna tumi defeatii wei mu a ɛnam so na ebi wuyɛ nti ɛbaa saa na wei mu nso other side no nso ɛkɔyɛ revenge a ɔmo kɔbɔ pii a ne drinking spot a ɔmo kɔtwa agya ɛde tu no ɔmo ahyɛ n'adwere bɛyɛ na apolitifoɔ a wɔbubu mbram but ɔmo yɛ adeɛ apolitifoɔ a wɔka asoɔ ne budu na nso ɔmo yɛ adeɛ na emu adeɛ baako ne sɛ budu mbram ohwi ba do kura ne bicycle kura ɔmo ne bi nti ɛba so yɛ agye sɛ ɔmo san frɛ kaasoa na kaasoa de ɔmo patrol team na san aba nti before a ɔmo bɛba na de bɛsi na nyɛ sie because budu mbram na nkasa na yɛ whole constituency hwɛ nipa egu budu mbram a ɛno nkɔ akyɛ constituency baako nti hwɛ akadeɛ nso police no station no UN for next but omunika I can't want them but them say agipenti and them and jabasia and general no asoja for I was a registration station we omo deploy military for every constituency be another district be omo deploy soja for airborne police for no matter mass be and omo and omo le kaswa police patrol team it me by omo to maintain situation calm the kind of fire service also could do jano but in just so much team ranking be there now or much team but up to now police for command not to that's budumbura station officer no onya de wetin ya train command aji tani mi akọ wi kaswa district police commander na no so na holiday weekend nti aya na commander for no monta nti no pay ana e baba copy but mi sam no ka se mi wo ahimfie na na kodwe se otoso mienu ono na ye odikru ana so hene wo gomu budumbram campaign there started campaign ne ya but am still ano when inform person between one and we the police for menu awa Muhammad ne Jamasiwu ya kan wasem still ano ase kosu but na wa ha ono akose oda ontumi nda menim de ntia ontumi na na mo ache mo akwa ba de kofi ma me ne na nankasa yeah beni abema nana wadaro ma pom boko de boko na akuma na edasoro my tension high. No, tension very high. Said the air person would do police for. They are 1 billion and 1 warrior. No mum, you or how UNHCR my car pick up our woman the bread, Kaswa would do police for. And so can't say, baby, 7 years. You won't carry our and he said, as some bar, not police voice so are. No question me when we are mobile because if we have taxi no high yes stop ebanza or stop taxi na taxi no ya na adwe say police ni go tie sika papa bi amanuti na na nipa tu anka so wokoko enso ya twa emma ti dia kwaye ni say na nse ya wo mo police fo mienu tu o taxi na police fo ni dey running sakaso petrol ti mama ya ko no we are na nipalu na so camp lankasa no mu no the way Nigerians na afrafradom abache won we papa we as in from one wo am Robert one wo bibia okrom ha bia na ema asundwima kro lankasa ya tumi de asundwi wo papa na mom etotwasam no ekoso no ahoho ya wabetu abodom ye wo ya yenim baby a wo fi refugees fu na nkasa kra na UNHCR fu ba odi won ba han kra ko o ma ya sa nkwate adi ala tafo no in fact we abi mu ye wa hanu sa abanya ntwe nani amehwe ye police fu ba mbofo yi abamafo ko ne kum won na nyenga na ye ne namu ye ba ye ne dan na nesa yeah Wadaroma mini yenim say refugee camp no Liberia for any echichire de man wo mo na fei akoya no Nigeria for e ba ne say nana said ye ni say e wo district nsem akoya ti say ko no wo aban nsem enti do
bibi si wo ha na obi wu wo kwade a me na wo ba ka kire na me ni me pedi fo yesi hu na mom se de ekoso no ne fa no ye aban ni timi na wo ho a oyi ni nsem fi hu emma oman no enti ama makwa bibi a wo ho se aban ohwe na so ya fi amoa eyeye ye bo biara ni ni abema enkoso na me pese me hu ni enti asesi a adan free Liberia because na ye nim say Liberia for na atechire sa camp ne dia ma wo mo na fe akwan say Nigeria for no omabeji honum aboso nana Nigeria for no mo ba wuhu wa wadana na dwe no wo mo ba boni ti wuhu na awie ukọ kokra ebi o ha o se dem 5 fro ompie obi pie 11 o'clock obi pie 12 o'clock obi pie 1 o'clock na sata me menu na wo nto wo ye den wa bontin na wada enti de oba chance asemasi oba ko na wo na ye ti yesra ban o momadi so bi twenini abetwa camp no yese bia oba ye obi boni na mbom kwanya ye faso ye betu ase no o momadi no na ye hwe ni tu ase na sa nyama no etutura sam enfi on budu mure mti sa pra ya matulu sa ya samuel ko na wadaro ma Liberia for no ye nim say fanu akọ wamunchi ebi nso aka wadwene mu no nka camp no braso ese ye gu no ana yenya ne den nana dia gato ni dia TV ana sa aban twene ni hwe ye clear o dia market wo hwe traffic ewo budumuram traffic enya market na wo mudi ni na ama no eye ayi no nipa kroso car ni ntumi mfa speed emba speed ramp papa bia ni ho ti oba no oba wutwe mo bekum enti no de ba yansa wo ba to wo asama na car na ba na eba na biso double road na wo mudi fika so na nka wo mudi besin no wo pamu emmeya na wo mo kwan ho nyina bubu containers ni ade edi bulldozer be clear ho nyina say ye be double road ade ama budumuram akọ awutu breku eduru yo matwa pena ekate enti ama tension na begina budumuram nti ne obaye bia no eyeye gise sakwan bedem ansana afisu buburam main street na de ediko golden gate miama yeyi sika akoto covered can say district no ba bo na ye sakwan no na say a pile offer ebi mo for bypass ni nyina no covered ni go sisi a obi anya ko hwe makoto covered egu ho wopa otwa oba mekwa kwacho no otwa sako internet so say ya mekan akwana bubu enti say a pile offer wonya baby a wo befa na sifa ko tie saban police for no titru a say wonya ka what be petrol e wo budumrem general eso wo munya sa petrol tinkan wonya bidia dia ye kuninya be taxi na taxi so be di won hwamo ti saban o momodi so be twene ni abetwe budumram na nesa mame na wase nka musem das ni abe Kofi nti Kofi Ajeyi na ode sama ne ebo no free budumbrem ifimfini mantem ede ebaye no for messages in the bra WhatsApp message for din ka ho na fa 0556748029 0556748029 na yankenkan enfama nana yado ya wasembode po unim se omem ha dum se you know ti to da bia eya na eya wo hwe emra bia to ene de na ye de aye no na se kwan ye de na fa so na hwe se mra no ba bia wo se ye adwuma no ne agya no hwe unim se sa omo a unso omo de phone case cover no ne like sa phone accessories ne ho keka no egu hiu so a omo pia yeah dodo na enye ganafo mehumi mintam ho pa ni mo amu twam da bia dodo na anya ganafo who is checking area ho pa hwe ka ho abakroma no say retail business na na gutafo ne ade fo wo mo afu ho no they are not supposed to. I'm running stating it clearly. And so now magic, but no tabletop for you now. China for you now. I did table. I didn't crowphobi more dance and women. Emrakroya didn't crowphobi, Emo de Kumasi Central Prisons, and other prisons. No, some Crona, a Jenny Baby Momu Dinsim. That's a man, a Dibi, and Dibi. What kind of building? A Nibi. That means to me, sorry, free and net.
em kon ko dru hamburger bon jesu em ko dru ya na matam ayi ade egu kwampan so na me na me ton oh Ghana de obeton enti Ghana ton fine ECOWAS protocols no ne nka ho no ho but I know very well say ye wo mra bi wo no mo a ECOWAS ayi protocols ne nka ho no e ma mebuso o men bia e wo ho akasa ni sovereignty e wo ne mra etu be ko sa o man mo se mu mra no wo de ye adwuma etiane ntina se Ghana hanko de nipa bi bedu anu a na obi ye de ope meanwhile ye ntu kwan konko ye de epe Oko kansa o kan de ne ne zo mo so mo nkrofo wa control fine mo nkrofo wa control mu de so mo wo ho no o mo di mra so se Ghana ni wo ba bi no ani mra so a emre wo ho no bedi no uko Roma ye de Roma fo ye ade na se ye tena ho no mo akokoko drumre bi na no kra de se e wo mo shop yo tutu ye te na te se o mani abre ne ne ye demonstration ebe entokwa kra ko ne ho nka ho ani ma bi ho no mo a I think so was ye nana dudu na no efri ye ne ankasa Ghana for oh na say e guta for efri ye ne ankasa Ghana for no shops yo mo tutu mu ya omo nkrofo ni bi ese omo fa chire ejiji sika ebie ma won omo nkrofo na ko nana asem a wo ken na eka na omo hyedem na bu omo ba ye no nana enye fie mu na omo te enye nana nkrofo no na ama omo ba bia tena enye nana mo na atwitwa asase na ma wo ton no wo tete so na Nigeria ni ko ho de dan be ma Nigeria ni no betimi abu no nanka wono obetua dollar wo betua cedi shop utimu se nana na shop asia estate e wo ho nyina Nigeria mrantie yi me o matoto me area meti you one particular dying si wa Nigeria for no metre man bu o ni 3 months 4 months simple because omunya betra ha police for ni nimfie no enti ho no mba be sankwan omuba no mba beji omusika no mejo enti bi omuji omusika no rese afede sika je ne ya do so no omutu ya Nigeria for be ba betra ho and police for no nim pa say sa de we ekoso ye kasa so ye ka ho akuya se na wotwe awie ya nam se fiada no se memenda no ne si bana eshase nra ba me hu video tigo ebi ba memenda no before weekend no yes ne ase edunkatia de betum ne okoda ne cameraman kotwa de ba ye nde wono nra anopa no de ne enra anopa ne okotwa asa video no be na wuze na ohene bi kana de ba over the weekend yeah unsa soja for de CJ meye allegation to soja for so emonye omunta nchoro rough in fact asoja for no the press release aba omo di nchiremu aba tuba ombe chirim yes me kind of me kind e free na nanom so ho no so na yenyina ye hunu na asem CJ unim uwie a kan agreement no a boy ni wu ye omukum boy ni wie ye no omukokọ san ye ewo sunyane regional security council MP yo Banda Ahmed eni Jordan kwa enkrata wo mukotena ase wo nyina ade wo nsasha ase ese ye be abide by sa emra we no wo chese wo matuegu enu na edi we yi ba no efise nipa no a yeso wo muti nsuo na no nipa no wo muti nsuo na no a wo mo se ye prevent wo se omo ba betwere omudin no nipa no no oba maako ne prevent omo anase na omo te boss mu se na omo te boss mu ya ba se di omo ba no a per agreement no omo kosa wosunyan no wo mo se obi a ma se obi a se wonipa kro memva ne se me North Canadian na metia me kwa akotro mi din ewo St. Teresa's a ewo se mitumi firi mi fie me nko ana se ye mienu ana se me ensa yekọ na emom si yaboa ye nyina no gu kai mu de me bi nsi ne edi kan no agreement no siye ne etoso mienu wo mo se wonipa kro ebi a memakọ wo ye mani nkranchi wo se da bi akwi asenevo a wo firi Cote d'Ivoire prevent me from se me dro mi din for challenge forms eno ano no eno so mabuso press release from Ghana Armed Forces issued by the Public Relations Directorate General Headquarters Bema Camp Accra reported incident at Mada. Following the reported allegations of registration restrictions being placed on a section of the community in the Banda area by the military, it has become necessary to situate the issue in context and set the record straight. The military wishes to state that on the 30th of July 2020,
The Bono Regional Security Council met representatives of the two main political parties, MPP and NDC, to deliberate on the peaceful conduct of the registration exercise. This was in the wake of the disturbances that resulted in the unfortunate demise of one person. The agreement signed by Mr. Joe Dankwa, MPP, and Honorable Ahmed Ibrahim, NDC MP, Bana, and witnessed by the Honorable Regional Minister, stated as follows. We, the undersigned, agreed today to maintain peace in the Bana district during the remaining days of the voters' registration exercise and after, until the end of the 2020 general elections in December 2020. The full details of the agreement were as follows. 1. That the RECSEC will give the necessary security to the Bana constituency and the entire region before, during, and after the process of the 7th December elections. The RECSEC and the Electoral Commission and other stakeholders should meet the chiefs to determine the boundaries of Banda. 2. The two parliamentary candidates, Mr. Joe Dankwa and Honorable Ahmed Ibrahim MP, should stop busing people to the registration centers. If indeed they were ordinary residents, they should go there on their own volition. 3. Political parties should educate their agents at the registration centers to fill challenge forms in challenging people whose citizenships or residency they doubted. That no physical violence should be used in preventing people from registering. And finally, that the two candidates should pledge their support to ensure peace in the constituency by signing the peace agreement offered by RECSEC. The security agencies were therefore available to support the RECSEC brokered agreement. No specific ethnic group was targeted in this regard. The general public is accordingly informed of these developments. Signed, E. Agri Kwashi, Colonel, Director of Public Relations, Ghana Armed Forces. Oh, and I make us a soldier needy. If it's Enra, Memene, General Secretary, ma NDC, Casanasa Mokan say, and I will video no so you are the actual no so a soldier for no honor mwampa. But war more on and no much more letter numne say, or Muko Sunyane no, or Munina agree say, a was a bambo for coho, because ye kum nipa. Etia soldier for, police for, or more no wear honor, or more bobbing. But I don't get the idea can say, or mumu preventing nipa from registering. Almost so crata in your more can say, ye cry your coy and the agreement was say, say obi eba. Na wujidi se nipa won free wo de ne se fili challenge forms enti no sa asem no nke wo se kana o address ema ye hu se anye bia no abane na so se ne mema na ode omko ye no ye so omumomu na esi kwan commander wo ni die na wo se enya video no a general Johnson said ketia etwa ye no dia ohu se asodafo no kan no wo me de esi kwan no ohu ne clear aso da fo na ebo modern akere nsemu akere ora esedun ketia enti if this video is anything to go by any na esan Ghana Armed Forces want to be factor in this release na wo mu kirem ba CJ we say agreement no so party bi ne say say wo si wo free CJ say metika so a CJ say e bia achema chiase ona me kwatwiro mi din na me free ho a CJ nante na kwatwiro wo din ma yemfa mu nwuka mu bedu nwotwe se ye de ye nkrofo yi obia mo nipa obia sa ye nkrofo no eno no omo agree se sa mo bekwa ba ko mienu na makọ akwatwe mu din enti e wasi ehu ye reporter ko fori wo hono mo a wo mo ayen na ye hu se nipa no aye ka na omo wo nsuo na no no amuko in say nipa bebre na gu ka mu ne de woko enu nti na asojafo no prevent wo no ana say ba ko firi ho ba yesi ye ma wuntwam we should know enu no beboa yen ama yasem aye ka ne epese yeti video aye we no enti ase abam because the video no say obi a explain anche wa CJ ne ewu hu ye no waka no say mahu say asojafo cars no mumunu ntun no esikwam die nti na esikwan mu ho
nipa no wo ba maako na soja fo nso omo ma because soja fo no akasa no omo obaasi mu na eba won hwe eno na da ho no asema making no eno na kwadwofo dwodi video aba no omugu bass mu ma ene ya di omo ba we dey answer omugu kia pika e ti se duabo so de eni bi omugu enti no se die enti ene wo mu nyina ya bo oma no e di omagu bass ba ko mu hwan na han ye ya abode wo mo ko because the agreement ne say me ko tro mi din a enya me na me sim pam na ma registration center ko tro mi din ana miniska me de be fa car CJ, it depends. No, explain to me. Say, per explanation kakra menyan. Say, omunyina free one settlement neighbor. And as we speak, you know, come here say baby na omutro mudi previously, no. I had the amomuso mobeko ho. Enti I don't see much of problem. Say bia and then you have to say, unse when so no ye no. Omo friend say omo cluster. Yes, it's a move free na ha. Move free na ha. And oko a typical villages, no, ne settlements are now. Normally we on bibia boom. Into what say bia aha ene a easy for neighbor. Omo na beti mabo omo hanu po se omo eba. But me the issue is sa tribal ade na ye de ye politics no. I don't know. Nana, Mamim read the point we will have from armed forces. One more release, you know. I said the two parliamentary candidates, Mr. Joe Dankwa and Honorable Ahmed Ibrahim MP, should stop busing people to the registration center. But is it confirmed that they were being bussed by a politician? If indeed they were ordinary residents, they should go there on their own volition. And maybe say, is it confirmed? Say politician be na Africa and do omogumana. But that's one point we should. I was see it to me establish here no. Say if it's confirmed, say politician be na Africa omo dia. That one because nana unim yenti hu kura hia say confirm. Unim say kwamna minta ka no de ba na wotwe atwa mu no. Na otare ka no ho no. Ne obi adwene ye ne say kwamna minta ka no na akofa. But ohene no a owo obin kurom na wotwe awie ye kukura ntumi so me ne ka say ne ohene ne ka say ye me na me kofa akia no. Evi say me kuromfo no na asunafo bottom one na no mutwere omudin ena asunafofo se wonye won eti me nkrofo na kansinsemu me so minim se ba bi omo hyepa eye duaboso nti me na me ko han ka no eti me yehu hwan na ko han ka no a sa nipa iguma yede wo ko no Genuine and Kenya ni biewa na nkwa kire me say genuine say okohu ye okay my son say why na dey can no fa nipa say even granted say nya politician bia na e ba so ma don't you think say military for one more right say basa nipa gum one best stop sa basa no don't they have that right see say a car me fan say trotro bi na si ho e na ye trotro no ye call e na si ho ne ya han e na community for na say we ye tue ni sika ne ye nyina gum ne e ba e different eno de ma fro me ka ye nyina ye wo ha ne afro ka ne ye de ba enu nti na wasi ehu because we na ye kan nye trotro we eye kia no aduabosofo no eyusu ye obi nkromfo yusu ye no ebi na we mu yusu enti hwan na fa sa track no esesa nipa ni gumu because problem ayenya no registration mu nyina eye basin registration we problem bi ayenya bia ye basin say ye ka so ade say ye hio enti no me giri se nru awia no ne yatumi ehu hwan na de ka no kofa nipa na so obi na de fa ya o ma breach agreement no. If you have a Adom Nsem for Fiji, Mamma Namas fancy. Oh, all right. I see. All right. I see. Now, say we jacket na Romami made it better combination. No problem. But CJ, and yes, CJ. Ansa na ebe kono ma memfa ntudwa say enkwada na ekotworo nsohwe no se wuni pakro paper no enenam social media say liki no kita bi atotwe na hyiande enye no kure waye kefo se nye no nye say ampofo J akuabo atwa ya Adom ene na say na pe wanchia Mr Ebiwayo oh Mr. Boachwa, anope yamwachi. Eja, wa hwese de enu abe ya no aye din ya. Chese obodwuma. Ahode fo fraba. Obodwuma. Ahode fo fraba. Nyankopon ka. Say oba na utu so ya analysis, utu say esi. Mr. Boachwa ya help. Yamasudama Dura Plus, where Dura Plus goes water flows, Erata Motors for the best car batteries and oil, buy speed mid batteries and oil from Erata Motors. Latex form your partner
for life. And if a Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center. Wayarisa Efie. Eric Esiedu Bueti. Zoom. Kejua. Dewa. One fan on Kasano and Kahua. Fake. Fake.